ngarutse kukubwira kuri product idasanzwe ya Eni bita Quantum Bracery. Iyi Quantum Bracery ije kugufasha ku bibazo bitandukanye tuje tukumvira hamwe muri rusange. Dore nuko ibi packaginze, iyi ni ibara rya silver gold. Kubakunda utwo dukara turahari, nakubwira ngo wiri available aho uherereye hari hose, ukaba ukeneye ishobora kukugeraho mu gihe gitoya. Dore nuko ubu ipackaginze, dore ko yifitemo akantu indani akamashini gashobora kwigabanya mu gihe ukuboko kwawe itabasha kugukwira neza. Igufasha iki rero? Mu gihe uyambaye si ukuyambara nk'umurimbo gusa, iza kugufasha gutuma imikaya ikora neza, igufasha kandi gutuma amaraso atembera neza. Ikindi nuko ifasha gusetinga isukari ikeneye mu mubiri, ikaza no gukuraho bimwe bishobora gutuma uhumeka nabi, twavuga nko bitera kugona n'ibindi. Mu gihe uyambaye rero ibyo